yalla wadu barki e Fouta Diallo okra la jisellu lam okra balde jalla ila à l'intention de tout le monde ino ndo no wodi mo garden e musinago yimbe membe Ousmane Gawal so fijiri bonnangolle parce que o yido justice on jonni autorisation YFDG o yido jo laabi ko contre cellude lembe woni e contre leñon gol don non ko men on be utata be imminta fi yo arrewa e hore mede Ousmane Gawa udditi hundu ko makko ko téléphone goy men yewti o wi wosi ala gisel yetti sap naadi e suuf voti kanko Gawa o yette sappo naata e suudu o vota o ina YFDG o ina kanko président YFDG o neɗɗo maccuɗo kum maccu kum daɓɓum kum maccu kum layi fuu e darta ko ha kum bonnanayi est ce qu'on famille kum layi fuu onon fempiɓe iwtiri ɓawo makko ɗo onon fempiɓe iwtiri ɓawo Ousmane Gawa no waɗa ɗo piiji on fof ko on hulata on hersata siɗon hulayno on hersa siɗon miijitotono hiɗon andi ko mboni Gawal. Vous connaissez qui s'appelle Ousmane Gawal. Si goɗɗo innama gorko suusay si goɗɗo innama no suusi reedu onon ko onon andi ɗum ko ɓe andamo ɓen andi ɗum ɗon goy enen hiɗen andi ko homboni Gawal. Est ce qu'on famille sa yi Ousmane Gawal no hutta hunduko mum nodda ministre jo inna ministre jo c'est à dire ɓe yaha ɓe waɗat c'est à dire complot Ousmane Gawal Mamadi Doumbouya Zena Oya Amara e ministre de o ministre jo ɓi helle si leɗe ɗo ɓe e complot soi-disant non pijiɗi non pijiɗi no satti kowa miɗo yiya piiji no rewa e Alaji Sellu ma no rewa e o parti mi anda si ko o parti to woni lagine sina ɗum Baydi Arivo ko kanko wonno Baydi Arivo Sidya Touré gollidi e woɓɓe congrès Sidya Touré on feƴƴiɗo goto anda o yii goɗɗo no yaldi toon impose hoore makko RPG Arc-en-Ciel PDN i parti ji luttuɗi fof puissance ji konnu o ko fuɗɗori bawuri 2015 ari nde layifu nde ɓiɗore ɓi helle si lelere ɗo arda uddita hunduko mo neɗɗo mo ala haydarde neɗɗo kum huccinta ka huccinta a fewtinta neɗɗo mo adduɗa ñamminɗa mo YFDG ñammini ha fewti ɗo on ara miijo bonnana en ɗo ko ɓay goɗɗo ukkaka huula ɓuuɓa e maɓɓe fof maɓɓe kala kellande mo simo suusi reedu Gawal onon wonɓe kellande mo simo suusi reedu ma himo hooli ko ɓiɗɗo gorko yo yewo créé ka parti politique on hulata on hersata si Gawal andi ko ɓiɗɗo gorko ɓay na bam makko créé o parti hina nene makko firti o parti hina bappa makko firti o parti hina yaaya makko jon attu jeyi o parti hina membre de famille makko hay goto ardi o parti e foppo ko adoriɓe ka parti arɓe to ɓe anda ko no parti ɓuri haɗi ɓe yaaɓe créé parti to ɓay ɓe suusirede mo créé parti haɗi o inaugura ka parti makko ay ko kanko woni Gawal ay ko kanko suusi reedu ay ko kanko woni gorko sa andi ka ɓi bemma ƴettu balɗe ma ɗa yaa fulkannoɗa wiyaɗa yaade ka 16 fi Allah ene ɗaɗo so Ousmane Gawal ka so tippi ka nder 16 ƴet siko finkari siko kuuɗa ukke e nder makko par ce que on hulata siɗon hulayno siɗon miijitotono siɗon andi ko honɗum woni han ɗum haray noon andi ko fewndi ko lagine fewndo ɗo enen hakkude chaque fois koyen piiɗo hakkude men ay Alpha Condé falama wadde ɗo Mamadi Doumbouya coup d'état o e fof ɓe hawti ɓe wari général Sadiba Coulibaly ɓeyni wo so darto ha maninkajo c'est à dire on wona e maninkajo perde laamu ngu pullo on jetta ɓe deɓoɓe fof ɓe yiltiti ɓiɗon andi coup d'état jelni e seyde lagine ɗo 5 coup d'état organisama e hoore Mamadi Doumbouya il faut majji ko resi saylude mais ɓay ɓe tawi ko pullo o laamotoɓe jaɓali
ɗon fempi ɗo e wowlugol piiji iɗon fempi ɗon anda hay ko ɗum faala ɗon adnallan fof ka woni heɓodirde ɗo mo ɓe ka woni protége ɗo ɗengal mum protége famille mum onon hiɗo jooɗi e yimɓe c'est à dire Gawal c'est à dire Oumou Ousmane Gawal il est qui lui Gawal il est qui lui s'il est politicien s'il sait qu'il est politicien il n'a qu'à créer un parti politique et nous ko ɗo bawuri gueri ha o ya wara payku salen udda neɗɗo maccuɗo layifujo maccuɗo mo anda ko fi neɗɗo dugulajo sa nani dugula sa anani c'est à dire neɗɗo mo anda ko faala daro udda sombere mo inna pullo fuuta lamotako inna leader de go lamotako mais pullo fuuta c'est à dire ko luutu neɗɗo luutuɗo e ngal mungal neɗɗo luutuɗo e ngal mungal si goɗɗo luuti ko siga ɗin konguɗi tuttata neɗɗo mo anda iwdi mum neɗɗo mo anda ko honɗum woni iwdi mum yimɓe ɓe anda ko honɗum woni iwdi mum anda ko honɗum woni leñol mum anda ko c'est à dire Allah tagi siga ɗum ɗo ko c'est à dire ko yimɓe kuddi ɓe ala barki ayay ko kuddi ma barki kuddi ma piɗi ko hatta goɗɗo jalbugo ko woni ko ɓi huɗa ko huɗa ɓen o yanganto yimɓe huɗaɓe hiɗo yangano huɗaɓe ñande ɗum filliti o on sofirte o fof mum